Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Achka kutin ñukanchikpish Jonás shinami tukunchik. Yuyanchikmi Dioska paypak kuyayta chinallatak mana kuyaypaktapish kuyashkataka wakin gentekunalla chaskina kashkata. Kutin shuktikunataka Dioska hatunta llakichichunmi munanchik. Mana munanchikshu llakik shungukuna kanataka. Shinapish mandak Dioska shuyanmi kikin ñuka alli shunguta charichun. Achka kutin krikuna kashpapish Diospak shimita yachashpapish paypak obrapi kashpapish mana alli shungutami charinchik. Pasun imanalla, kuyak Dios bendeciachun. Paginenimi kikin chaskishkamanta, kay tiempo ta chikanchishkamanta Dios pakshimimanta rikushpa yachashpa katingapaj. Kay uyarikunapi yachashpa shamuskanchik Jonás libromanta. Kaypimi ashtawan hawalla rikuna. Imashina ya Dios kikinta ñukata mana chaykushpa mashkashkata. Hawallami ñukanchikka rimanchik, uyashkanchik nishkanchikpish Dios ta ñuka mashkani nishpa. Shinakajpipish, ya Diosmi kikinta ñukata mana chaykushpa mashkan. Y chaytami ñukanchik kay Jonás runamanta parlashkapika hawalla rikuitukunchik, yuyaritukunchik, Himalaya Dios mana chaykushpa mashkashkata kikinta ñukata. Kallaripika nikurkanchikmi, ya Diosmi kikinta ñukata mashkan paypak ñanmanta laduyakujpi. Jonás runa mitikusha nirka. Dios mandashkata mana kazusha nishpa, shuktilado murirka, pay munashkata rasanirka, yuyarirka kungarinata, tukuy ima tukukushkata kay mundo kay pachapi ni tukunchik, chaypajka Dioska okupanmi, ima llakikunata kuyaywan ñukanchik paypakman tigrachun. Chinallatik shukti gentikunatapish okupanmi,
kikinta ñukata yuyachichun, tapuchun, tigrachichun Diospak ñanman nitukunchik. Kikin ñuka paypak ñanmanta, paypak voluntadmanta laduyakukpi, karuyakukpi ñukanchik munashkata ruashpa kawsakukpi Dios mashkan mana sakin. Katikpika rikurkanchikmi Diosta mañanaka maybalik kashkata. Kikin ñuka ninami kanchik ña mana pudinichu ñukallaka. Chay llakipi, chay problemapi kashpa. Achka kutin Diosta yurinchik. Chaypimi Diosta mañanchik ayudaway nishpa. Imashinami Jonás runa hatun chalwa puwik sawkupi kashpa ña imata mana ruytukushpa Diosta mañarka. Diosta mañakpika Dioska uyarkami y kaypi rikurkanchik Diosta mañanaka maybalik kashkata. Chinallatik ñukanchik paypak ñawpakpi kumurina, umillarina, ña mana kariyashpa, ña mana atirishpa kawsanaka maybalik kashkata. Y chaymanta rikuytukunchik Dios Jonásman katik oportunidadta kurka. Rimakumi chaypika Dios kikinta ñukata kuyashpalla katik oportunidadta kun. Pero chaypakka Diosta mashkarka, Diosta mañarka, Diosta kaparirka ayudachun nishpa. Diosta mañanami ñukanchik Dioswan apanakuyta fakishkata kutinllatik allichina nitukunchik. Ñukanchik yuyashkata rimana, ñukanchik problemakunata llakikunata Diosman kuna entregana nitukunchik. Chinallatik Diosta mañashpaka alabana, paginina, allininami. Achka kutin llakipi kashpa, problemapi kashpaka ñukanchikka hawallami huchachinchik, hawallami quejarinchik. Imamanta ñuka kashnatukuna karkani nirinchik. Shinapi rikunchik Jonás llakipi kashpa, problemapi kashpa, ña imata mana ruytukushpa Diosta mañarka. Y pay mañakpika Dios uyarka, Dios kutichirka y shuk katik oportunidadta kurka. Y Dios huyashkamanta Nínive llaqtapi kawsaqkunata chinallatak Jonás runata huyashkamanta shuk katik oportunidadta kun. Achka kutin ñukanchik Diosta mana kasushkamanta, Diospi mana krishkamanta achka oportunidadkunata perditukunchik. Mana rikuytukunchik y Dios imata ruritukushkata ñukanchik kawsaywan. Ñukanchikllatik Diospi mana krishkamanta, ñukanchikllatik Dios imata ruachunishkata kariyashkamanta. Rikunchik kaypi shuk katik oportunidadta kun kay capítulo 3pi. Kutinllatik Jonasta nin Dios hatari Nínive llaqtapi parlagri willagri. Chay intikuna allitik millayta huchata rurashka ñukamun chayashka. Dios huchata mana sakingachu mirashpa ashtawan katichun. Dioska huyanmi intikunata huchataka fiñanmi. Chaymanta Dios katik oportunidadta kurka. Dios llakichina kashkata parlaqpi willaqpi Nínive llaqtapi kawsaq intikunaka krirkakuna. Krishpaka arrepentirinkuna. Krishpaka Diosta perdonta mañankuna. Paykunaka tukuy llaqta uchillakunamanta hatunkunakama, hatun mandaqkunamanta tukuy chaypi kawsakuna animalitukunakama ayunarkakuna. Diosta perdon mañashpa kishpichichun nishpa. Chaymantami Dioska paykunata kishpichirka. Chaymantami Dioska mana llakichirka, llakichisha nishka kashpapish. Chaytami rikuytukunchik Dios kikinmanpish ñukamanpish shuk katik oportunidadta kun. Ñukanchik kawsita allichichun. Ñukanchik huchamanta millimanta laduyashpa alli aqraykunata rurachun. Chaypakmi Dios kikinmanpish ñukamanpish katik oportunidadta kun. Kayachaypika rikushunmi kikinpish ñukapish achka kutin Jonás shinami tukunchik. Dioska wakinkunallata kuyana kashkata, wakinkunallata paypak mana huyaypaktapish kuyashkata rikuchina kashkata kutin shuktikkunataka hatunta llakichina kashkata. Shinapish Dioska suyanmi, munanmi ñukanchik allishungu kachun, llakikuna kachun. Chasnallatik nikurkanchikmi huyak Dioska kuyaywanmi shuk llakita, shuk problemata kachaytukun kikin ñuka ama ashtawan laduyachun, ashtawanpi yuyarichun Diosman tigrachun, Diosman kutirichun tukuy shunkumanta. Kunanka yachaypika kutin espiritualpimi kikin ñuka achka kutin pandarinchik, mana allita yuyanchik. Chaytami rikuchikun kay Jonás capítulo 4pi Tayta Dioswan Jonás piñarishkamanta parlashpa yuyachishpa. Rikushun imashina ñukanchik espiritualpi pandarinchik, espiritualpi ñukanchik mana alli yuykunata charinchik y chasnakaqpipish Dios kikinta ñukata mana sakin, mashkan, kuyashkamanta llakishkallamanta. Rikunchik
ñukanchikka mana munanchikchu kallari hatun yuypika. Y a Dios paypaq huyayta rikuchichun tukuy gentikunaman. Y a Dios paypaq mana huyipaqtapish huyashkataka tukuykunaman rikuchichun. Yuyanchik wakin gentikunalla y a Dios pa huyayta y a Dios mana huyashkatapish huyipaqtaka chaskichun ashakunalla wakinkunalla mana tukuykuna. Kay verso 1 pinin Tayta Dios imalla rurashkaka Jonaspaqka mana alli rikurirkachu. Chaymantami Jonaska mana hawallata phiñarirka. Jonasmi phiñarirka Nínive llaqtapi kawsaq gentikunata perdonashkamanta. Kallaripi llakichisha nirka. Shinapish paykuna arrepentirikpi, paykuna shunqumanta Diospaqman kutirikpi tigraqpika y a Dios llakichisha nikushpa y a Dios castigasha nikushpapish mana llakichirka. Chaymanta kutin Jonas runaka phiñarin y a Dios chay gentikunata llakishkamanta. Jonasmi yuyakushka chay Nínive kawsaq gentikunaka millikuna kashkamantaka y paykunapaq llaqtata llakichishkamantaka Dios llakichichun chingachichun. Shinapish rikuytukunchik y a Dioska tukuyta llakik tukuykunata huyaq shukllapish ama chingarichunmi munan. Rikuytukunchik katik yuypika ñukanchik charitukunchikmi alli yachayta Diospaq shimimanta. Diospaq shimita riqsinchik Diospaq shimita yachanchikmi. Shinapish ñukanchik shunqumi mana alli kaytukun. Kay verso 2pi nin chashna phiñarishpami mandak Diostaka kashna mañarka. Mandak Diosa kanka hatunta huyaq llakik mana utka phiñarik alli shunqu Diosmi kangi. Llakichisha nishpa willachishpapish harkarishpa sakingillami. Ñuka llaqtapi kashpami kanka chashna ñakaqta yacharkani. Chaymantami kan mandaqpika mitikushpa Tarsis puebloman rikurkani. Yachan Diospaq shimita shinapish paypaq shunqu mana alli karka. Riqsirka y a Dioska hatunta llakik kuyaq mana utka phiñarik Dios kashkata alli shunqu kashkata riqsirka yacharka. Chay huytami paypish chaskishka karka. Chaymantami y a Dioska katik oportunidad kurka. Pay laduyakuqpipish Dios tigrachirka kuyashkamanta. Shinapish payka mana alli shunquta charirka. Phiñarirka Nínive llaqtapi kawsaqkunata Dios perdonashkamanta. Éxodo capítulo 34 verso 6 pipshinin y a Diospaq shimi mandak Dioska Moisespaq ñawpaqtaka kashna nishpami rirka. Mandak Diosmi kani, mandak Diosmi kani. Ñukaka tukuyta ruritukuq, llakik, huyaq, mana utka phiñarik, mana tukurik huyayta charik, mana llullaq Diosmi kani. Chay Diostami charinchik. Wiñayta kawsaq, tukuyta ruritukuq, llakik, huyaq, mana utka phiñarik, mana tukurik huyayta charik. Chay huyaq Dios mana huyipaqtapish huyashpalla kikinta ñukata kishpichishka. Y chaymanta kikin ñuka kuyana kanchik. Chaymanta kikin ñuka shunquta ashichina kanchik. Shuktik yuyi rikuytukunchik yachanchikmi kikin ñuka shuk ashtawan hatun propósito tiyashkata. Shuk ashtawan hatun ruray tiyashkata shinapish chaytaka ñukanchikka mana valichinchik. Chaytaka ñukanchikka yankanchinchik huk kungarinchik. Chaytaka imapina nishpashinami kawsanchik kikin ñuka. Diosmi charin shuk ashtawan hatun propósito. Paypaq munimi kan tukuykunata kishpichina. Chaymantami paypaq churita kacharka kay mundo kay pachaman. Verso 3 kay Jonás capítulo 4 pinin kunanka mandak Diosa ñukataka wañuchiwaylla. Ñukapaqqa kawsanapaq randika wañunami alli nirkami Jonás runaka. Pay yuyarka kikinllapi. Paypaq uku shunqullapi phiña kashkamanta. Kolera kashkamantaka wañusha nirka. Mana entendirka y a Dios ashtawan hatun propósito tacharishkata. Imapina nishina karka. Chinashpaka huyaq Dioska kikinta ñukata pandarikuqpipish mana sakinchu. Mana alli shunqu kaqpipish mana sakinchu. Ñukanchik chay hatun propósitopi mana yuyta churaqpipish Dioska kikinta ñukata mana ninchu laduyay anchuy ña mana servingichu. Panda yuykunata charinchik. Shinapish kay Jonás capítulo 4 pika imatatik ñukanchikman yachachin y a Dios kawa. Kikin ñuka yachaytukunchik payka shuk allitaq hipapaq ruraytami charin. Y a Dioska mana ministinchu kikinta ñukata tapunata imatati ruashanishpa. Diosmi tukuyta hatunmandak tukuyta yachaq y paymi ashtawan allita allichishkata charin hipapunllapaq kayaminchapaq. Paymi shuk alli plan, shuk alli propósitota charin. Imapi mana pandarik, ima pandata mana charik plan propósito mi kan.
ñukanchikta mana tapunchu chaskinkichu manachu chaskinki nishpa. Yadiuska llakikmi kan, Yadiuska mana utka fiñarikchu, Yadiuska hatunta llakikmi. Achka kutin sakinmi ñukanchik kawsayman llakikuna, problemakuna shamuchunpish. Shinapish Yadiuska ñukanchik mañashkakunata, ñukanchik huchachishkakunata, ñukanchik washalla rimashkakunata uyanmi. Yadiuska mana tapunchu imata rurakushkata. Ashtawanpish Yadiuska yachachinmi, Yadiuska rikuchinmi, Yadiuska mana kunchu tukuy horas ñukanchik mañashkata. Kay Jonás runa nirka ñukapakka kawsanapaq randika wañunami alli wañushanini nir. Paginina kanchik Yadios achka kutin ñukanchik mañashkakunata mana kutichishkamanta mana kushkamanta. Ichaymi alli kan ñukanchikpaq. Ashtawan yachitukunchik kay Jonás capítulo 4 pi Yadiosmanta yachachishkataka Diosmi tukuyta paypaq makipi charin. Paypaq makimantaka ima mana llujishkachu. Paypaq makipimi paymi hatunmantaq. Diosmi tukuy partipi, tukuy ladopi. Y Diospaq ñawpaqmantaka mana kishpiritukunchikchu, paypaq ñawpaqmantaka mana mitikuytukunchikchu, mana kallpaytukunchikchu. Kaytami rikuytukunchik, yachaytukunchik Dios hawaka kay capítulo 4 Jonás librupika. Chinallatik imatatik yachaytukunchik ñukanchik kawsaypi paktachingapaq. Jonás 4 mantaka imashinatik ñuka kawsaypi paktachisha. Imatatik runakani, imatatik yachanakani. Kallaripika ñukanchikka pi mana kanchikchu Dios imata ruakushkata, Dios imashina ruakushkata mana valichingapaq, mana chaskingapaq. Jonás mana chaskisha nirka. Yacharkani kanka chashna kanki. Yacharkanki kashna ruashaninki pero kanka shuktikta ruanki y chayta mana chaskisha nirka. Kikin ñuka Dios imashina trabajaqtaka, Dios imata ruakuqtaka, mana kashpaka ya Diospaq plan, ya Diospaq propósitotaka mana nitukunchikchu, mana allichu, kashna rushka kashpachari alli kanman karka, kashnami runa karka, mana chayta nitukunchikchu ñukanchik. Ya Diospaq plan, ya Diospaq propósito paypaq munayka allimi kan. Ñukanchik mana chari chayta chaskinchik, ñukanchik mana chari entendinchik. Shinapish ya Diospaq plan, ya Diospaq propósitoka alli kunami kan. Paymi imata ruakushkataka yachan. Ñukanchikka mana yachanchikchu imata ruakushkata, tukuy kabaltika. Shinapish paymi yachan tukuyta. Katikpika imamantashik ñukanchikpaqka sinchi kanga shuktikunata perdonanaka. Y Dioska ñukanchikta perdonan. Y Dios perdonarka Ninivepi causa gentikunata. Millay Diosta kariaq gentikunami karka. Shinapish paykuna kishpirinamanta parlaqpi, paykunata Dios llakichinqami nishpa parlaqpi willaqpika shunqumanta arrepentirirkakuna, shunqumanta Diosman kutirirkakuna y Dios perdonarka. Kutin ñukanchikpaqqa imamantashik sinchi kay shuk chay shuk perdonanakushpak sumaqta kawsanaka. Shuktik yachiy rikuytukunchik kay Jonás capítulo 4 pi imatapish ruraq, imatapish kallarichikmi yachan imalaya ñukanchik kawsana kashkataka. Nisunchari shuk computadora, ima shuk radio, ima shuk celular, chayta ruraqmi yachan ashtawan imalaya trabajanataka. Kikin ñuka celularwan kaytukunchik tutay punlla, shinapish mana tukuytik allitaq entendishunchu chay celular imapaq kashkata, imashata ruytukushkata. Pero chay celularta ruraqmi yachan imashina ashtawan trabajan, imashinati ashtawan imatapish ruytukun chay celular. Chayshinallataqmi ñukanchikta ruraq, tukuy kay mundota ruraq kay yachan imashina kawsanata, imashina kanataka. Paymi rikun maypitik alli kanchik y paymi yachan maypitik mana alli kanchik. Kikin ñuka wakinpi mañashkanchikchu taytamito ñuka shunqupi ashtawan llakik kanata, ashtawan kuyaq kanata kuy nishpa ima horas mañashkanchikchu. Jonás capítulo 4 verso 1 manta 3 kama rikurkanchik. Chinallatik rikuytukunchik ashtawan kay verso 10 y 11 pi yuyachikun ñukanchikta animachikun ashtawan llakikuna, ashtawan alli shunqukuna kachun nishpa. Jonás runaka shuk yuramanta llakirikurka y chaypi nirka chay yurata kan llakikunki, chay yurata kan mana tarpurkankichu, chay yurataka kan mana wiñachirkankichu, shinapish imamuntata llakinki. Chaywanka yuyachikurkami ima nishpatik kutin chay Ninive llaqtapi kawsa gentikunata mana llakirka, mana perdonasha nirka pay. Chashna nikpimi mandak Dioska manapish kan tarpushka, manapish kan wiñachishka hawamari, chay calabazo yuramantaka
yallita llakirinki. Chayuraka shuktutaja wiñashpa kayandik tutapajka ñapish wañurkallami. Nínive pueblo takarin, maytatek mana llakishari. Chay hatun pueblo pika 120,000 runakunami kawsarkakuna. Paykunaka mayjan alli maki kashkata, mayjan lluki maki kashkatapish mana yachashka shinami kawsankuna. Shinallatak achka animalkunapishmi tiyan nirkami. Kaywanmi nikun ñukanchika llakik shungukuna, alli shungukuna kana kashkata shuktikunata, kuyana kashkata, kuyayta rikuchina kashkata. Diospak shimipi tawka partipimi riman yachachin kuyay hawa. Diospak shimipi yachachikunmi 1 de Corintios capítulo 13 verso 4 manta 8 kama kuyay ima kashkata. Tukuykunami yachanchik, tukuykunami uyashkanchik kay hawa rimashkata. Shinapish ya Dioska chay kuyayta rikuchichunmi shuyan. Kuyayta charikka alli shunguyugmi, shuktakkunata llakikmi, shuktak ima shina kakta rikushpa payshina tukusha mana nikchu, ñukamari alli kani nishpa mana hatun tukukchu. Kuyayta charikka mana millaychu, mana kikinpakllata yuyakchu, mana phiñarikchu, millayta rimakpipish mana imata nishpa sakikllami. Pipish kashkata mana rurakpika mana kushikunchu, ashtawanpish imapish mana llulla kakpimi kushikun. Tukuy llakita apanllami, tukuyta krinllami, tukuyta shuyanllami, tukuyta awantanllami. Kuyayka manatak tukuringachu. Dios imanishkata willanaka tukuringami. Shuktak rimaykunata rimanapish mana tiyangachu, imata yachanapish tukuringami. Apóstol Pablo yachachikun kuyakkuna, llakikuna kana kashkata. Shinallatik rikuytukunchik San Mateo capítulo 18 verso 21-22 pipish apunchi Jesucristo ta Apóstol Pedro tapurka ñuka wawki ñukata llakichikpika mashnakutintik perdonasha nishpa. Riki imatami kutichin Jesucristo. Chasnanikpimi Pedroka apunchi Jesús shuk wawki ñukata ima mana allita rurakpika mashnakutintak perdonana kani, kanchis kuti kamachu perdonasha nishpa tapurka. Chasnanikpi Jesuska kashnami nirka, mana kanchis kutillachu perdonaynini, ashtawanpish kanchis chunga kutin kanchis kamami perdonakunkilla nini. Apunchi Jesucristopish kuyashkata, llakishkata rikuchirka kutin. San Lucas capítulo 19 verso 41 pi Jerusalén llaktamanta wakashkata rikuytukunchik. Jerusalénman ñachayagrishpaka chay pueblopi kawsaqkunata rikushpami wakarka. Kaypimi rikuchikun kikinpish ñukapish llakikuna, alli shungukuna kana kashkata shuktikkunawan. Ashtawan rikuytukunchik Diospak shimi Isaías capítulo 55 verso 8 verso 9 kaytanin. Mandak Dioska kashnami nin, ñuka yuyayka mana kankunapaq yuyishinachu, imata rurashpapish mana kankuna shinalla ruranichu. Hawapachaka kay pachamanta hawaman tiyakuktaka kankunallatak rikunkichikmi. Ñuka yuyayka kankunapaq yuymantaka chay shinallatak maywan yalli hatunmari. Imata rurashpapish kankuna rurashkamanta maywan yallimari rurani. Mandak Dioska tukuyta ruytukuq, llakik, kuyaq, mana utkafiñarik, mana tukuri huyitami charin. Chay huyitami kikinman ñukaman rikuchishpa katinata munan. Chaymantami ashtawan hatun allikunata wakichishkata charikun ñukanchikpak allipaq, chinallatak paypak shutita hatun yachichun. Chaykamaka ñukanchikka paypak makipimi mingarishpa kawsana kanchik. Pay mandachunmi sakina kanchik kikinpak ñukapak kawsaypi. Jonás runaka alli shungu kanapak randi, kuyayta llakishkata gentikunaman rikuchinapak randika Nínive llaktapi kawsaqkunata perdonaqpi mana paykunata llakichikpika phiñarirkami. Ñukanchikta ya Dios maskan katin pandañanta rikuqpi. Mandak Dios ñukanchikta ima llakiwan tigrachitukun, ima llakita kachashkawan kushkawan ñukanchik kawsaypi. Chinallatik katik oportunidadkunata kun nikurkanchik. Chinallatik Dioska maskanmi mana sakinchu, mana kungarinchu ñukanchikta espiritualpi ñukanchik panda yuykunata charikpipish. Ashtawanpish kaypika ñukanchikman yachachinmi llakikkuna kana kashkata. Ashtawanka kikinta ñukata imashinami mana tukuri huyaywan ya Dios huyan llakin, ayudan bendician, chasnallatimi ñukanchikpish
shuktikunataka ayudana, llakina, bendiciana kanchik. Chaypakmi kikinta ñukata kayashka y chaymingaitami kushka kikinman ñukaman. Chaytami rurashpa katina kanchik. Ashtawan entendishun Diospak hatun propósitota, Diospak munayta, Dioska mana munanchu shukllapis chingarichun. Chaymanta tukuyta pay rurarka. Shinakakpika ñukanchikpis chayta rurashun. Imallatapish paktachishpa katishun, imallatapish rurashun. Diospak joyayta rikuchingapaj kay shukman chay shukman. Diosta mañashun. Kuyak Dios, kikinman kuchuyashun ninchik, paginingapaj. Shuk kuyak Dios, shuk hatunta llakik Dios, shuk perdonak Dios kashkamanta. Pagi ñukanchikman katik oportunidadta kutin kushkamanta. Pagi perdonashkamanta ñukanchik pandarikukpi, espiritualpi mana alli wikunata charikpipish perdonangimi. Pagi kanpak churi Jesucristo kay ashpaman kachashkamanta ñukanchik huchakunamanta pagachun hatun cruzpi wañushpa kutin ñukanchik shuk punlla hawapachapi kay tukunkapaj. Ayudaway shuktikunata ashtawan perdonakuna kankapaj. Mañanchikmi alli yuyayta alli yachayta kuchun. Imapipish kashkatati rurankapaj allitik rurankapaj. Ministerishka alli yachayta kuy taytamito. Mañanchikmi mayjanpish mana kanta riqsikkunamanta kanta riqsichun kanpakman kuchuyachun. Paykunapaj shunkupi yaytu rimay chayay yuyachiy kanpak huchayillay Espíritu Santowan y paykuna shunkuta paskachunkuna kanta chaskinkapaj mandakpish kishpichikpish kachun. Jesuspak shutipi mañanchik chashna kachun. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapajka kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illajka imata mana charinkichu.